Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatli Müslüman mütevanlar, hurmatli cemaat. Cuma gününüzler mübarek olsun. Cuma günde qanday duo qilsangiz, Xudoyning duoingizlar qabul bo'lgan bo'lsin. Har bir qadamimizni Xudoy taolo yaxshiliklar bergan bo'lsin. Amin. Bugun sizlar bilan surishtirib turgan masalamiz mavzusi zekat jana mushuk to'g'risida bo'lmoqchi. Bundan chiqargan birinchi sababi bayağı yaz güç kuruşta ot, hazır adamlar ciğin tepkilerinde bereke kırman dangat olup, Xudayning bir berekesi çıkartkan o vakt. Ana keyif adamlar şu zekat to'g'risida so'rab qoladi, mushuk to'g'risida so'rab qoladi. Mana o'shalarga javob qatarib bugun shu zekat yana mushuk to'g'risida bo'lmoqchi. Zekat degan bu arab so'zi, zakat degan so'z. Qirg'izcha o'tirganda tozalab, neni tozalaysan? Qo'rg'oqni malingni tozalaysan. Sen o'ylaysan, men qo'limda 40 qo'yim bor, bir qo'y zekat berishim kerak. 40 qo'yni tomoniga mangday terminin ta 40 qo'yni qo'limga kirgizdim. O'rdagan yo'qmi, korrupsiya yo'q, aldagan yo'qmi, tomoniga mangday terminin 40 qo'yni qo'limga kirgizdim. Mayli, Alloh razı olsun. Biroq bir yil bo'ldi. O'shal 40 qo'ydan bir o'rta qo'yni yetim yesinlarga, kedega mangdaga bermesem, o'shal tomoniga mangday terminin topdim deb o'ylagan 40 qo'yim qo'limga adam qo'ydim. Adamga aylanmasın. Ankeni sen yetim yesinlerden gerek yapmalarının akısın adamdan tapkan dünyaya anlaştık gör, aramga aylandır olsun. Al 40 koydum bir koyun. Gerek kembagan kolunda çok adamlardan bayağı akısı dep şeriatta eseptiler. Demek zeketteki sözlükler manisi tazalı. Neden tazalaydı? Yetim yesin akısını ver, adamdan tazalaydı. Bir özün akısını yegende adamdan tazalaydı. Demek bir yılda bir 40 koydan bir koydu zeket veriyor. Bu bayağı bağımlı adamda o degen mani düşündürür. Şariattan manisi olsa, o şu 40 koyda bir koyda alıp bir kolunu çıkarsan, bir kedege malı koluna karmak durma, ne olur? Sen bir kol, sen kocaysın, kol deyip benim bayağı şariattan manisi. Hurmatlı Müslüman mütevanda, zekette nak beşli, nak. Zekette şart, nak beşli. Kevler masaya yaşamak. Ötken düğünü bir 10 gün samandı ne? Ben bir 2 koy vermegen 5 günden. Oşunu zekette çatır koy deyip aytış oldu. Zekette karzın bolu biröv sana karşı, sana biröv uy karşı olsa dile, oşul akçanı çıkarıp, yoksa malda jedelip geldim, koluma nak karmaktır bana o ben zeketim al oldu. Sen koca üstünde verip, oşul nak zeket bolu eseptire. Anan iligepki karşıga jaktırı, buldurdu karşıga jaktırı, bir koy aldı ne, oşul koy semdile, kedegen bağlı kesin, kolunda joke, oşul zeketke jaktırdım, zekette kallar koy, deyip aytış bolamız. Al kaç koydan var oldu. Kolonun başka koydu jetlerip getirmem berişim gerek. Demek zekette na beriş şart. Bergenlere buna ne olur? Sen gibi oldu. Ne kadar özür dilerim? Artık sabah basıp getiriyorlar. Oldu. Anam, hurmatlı Müslüman mütevanlar, şu namazga beken adamlar, kolunda olan adamlar, şu zeketti beş gerek. Namaz mene zeket egiz kozudaydı. Egiz bir tuğanday. Allah Teala Kur'an'da namaz mene zekettik birge 82 yerde çok aytkan dedi. Dedim, "Ve akimus salate ve atuz zakata." Namazın adı okuğuna zekettik ezi belirledi. Hem alındır aytadi. Alındır aytadi. Namazga beken bolu olmadan zekettik vermese namazı kol bolmaydı. Zeketke beken bolup zekettik verezim. Bir oy versin, çoğu oy versin verezim. Biroq namaz olmasam zekettik kol bolmaydı. Demek namaz mene zeket bir turgan. Ekoğun tek birbirinden bölüğüne bolmaydı. Bir kız gerek. Namaz okuyan adam zeket bilmesi gerek. Zeket bilgen adam namazga bekine olacak. Aşraf Ali Tantavi rahmetullahi aleyhi yazgan kitapta bitti aytadi. İbadatlar özü iki türlü bölünedi. İçki ibadatlar, anan sırtkı ibadatlar. Hem oşul sırtkı ibadatlar iki türlü bölünedi. Birinci, denimine bolgan ibadat, anan mal mülküne bolgan ibadat. Demek bu zeket bilen düşüp, adamın mal mülkü kılınan ibadat olduğu eseptirir. Meyli denimine namaz okutasın, oruç tutasın, al denimine olan ibadat. Yani mal mülk, baylık bilen olan ibadatlar var. Al kaysa degende zeket. Biroq hurmatlı Müslüman mütevanda
zeketти beriş үчүн адамда жүрөгүндө иман, анан таластарына дух болуш керек. Духың болбосочу зекет бере албайсың. Бере албайсың. Иман күчтүү болуш керек. Ошо дух деген ошо иман күчтүү болуш керек. Анткени Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзүнүн эң жакшы көргөн жумшак сахабасы Муаз Жабалды Яманга казы кылып жөнөтүп атканда Пайгамбарыбыз осуят кылып Муазга ушул сөздү айтат. Эй Муаз, мен сени Яманга казы кылып жөнөтүп атам. Şu 3 osiyatını atkardın. Birincisi, sen ошол Yaman'a barganda adamlar birinci kalimani çakırdı. Kim beni ayttırdı? La ilahe illallah Muhammedun dep ayttırıyor. Oşonun hakikati çındığı tuuralı жүрөгүнө киргенден кийин анан экинчи намазга буйругу. Кемменин hakikatin жүрөгүнө киргизбей туруп, сен намаз окусаң, эч ким намаз окпойт. Биринчи кеммеге чакырды. Кемменин hakikati жүрөгүнө киргенен анан намазга чакырды. Анан намазга беге болгондон кийин анан зекет бер десең, зекет берет. Егер намаз оқыған адам зекет бермейді. Чын эле. Биз медреседен анча-мынча жерлерге үшүргө чыгып барабыз. Анан могу Бешташ деген айылдын бир жогору жагында ферма деген бир айыл бар. Ошол жерге үшүргө барып калдык. Мен да кошуп алдым. Намаз иштеп жүрөбүз. Эки киши болуп калдык. Анан барсак, бир үйдү такылдатып, имам кошо жүрүп мен менен. Гаражында чуңкур бар экен, бир гольф бар машинасын оңдоп атты. Анан гаражда такылдасак, çıkıp geldi. Assalamu alaikum, aleyküm selam. Biz medreseye üçüncü olup durdu gerek. Üçüncü olsa beresi bize yol veriyor. Ana kaytan maşinasına girip geldi. Biz öyle, bir buramaz, kayda çıkartmış gittik. Biz öyle cadır, biz büyüttür. Vazal gelip kaldı. Geliyor öyle koydu ki. Namaz okuyan adam, üçüncü metnleri, zeketinde kişi yok. Demek, imanlı adamlar, жүрөгүндө иманы бар адамдар, жүрөгүндө Кудайы бар адамдар зекет бербесе үшүрдү. Бериш өтө кыйын. Bizde aytабыз, бергиле. Бирок чөнтөктүү кып-кызыл акчаны бирөөгө бериш үчүн ага иман керек. Иман деген ошо дух керек. Дух болбосо адам бере албайт. Пайгамбар хадистерде Абу Дарда Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кала: "Az-закату китабul ислам." Зекет исламдын чоң көпүрөсү. Зекет исламдын эң чоң көпүрөсү. Не көпүрө? Пенде менен Кудайдын ортосунда, Кудайдын ыраазылыгы менен пенденин ортосунда чоң көпүрө дейт. Кимде ким зекетин берсечи, Аллах Таала бул дүйнөдө жакшыга дагы, жаманга дагы, мусулманга дагы, кафирге дагы, күнөөлүгө дагы, күнөөс адамга менен баардыгына мээни төңкөрүшүн бере берет. Бирок кыямат күнү Аллах Таала таква адамдарга жана зекетин берген адамдарга гана өзгөчө мээни төңкөрөт. Демек бул пенде менен Аллах Тааланын ыраазылыгынын ортосундагы эң чоң көпүрө бул зекет экен. Kimde kim zeketти Kudayдын ыраазылыгы үчүн парз экен деп мойнун алып бере турган болсочу, кыямат күнү Kudayдын эң чоң мээни менен баягы төлөнөт. Демек, Аллах Таала пайгамбар айткандай, Аллах Таала ошол бул зекетти исламдын көпүрөсү деп койгон. Неге дегенде, Аллахтын ыраазылыгына пенденин чоң көпүрө. Ким ошол зекетин бере турган болсо, Кудайдан коркот. Ал сөзсүз кыямат күнү Кудайдын ыраазылыгына жетип, Кудайдын чоң бир мээнине бөлөнөт дейт. Zeket bu hicranın ikinci yılında farz oldu. Hicrada Peygamber Muhammed Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye köçüp barganda, Medine'ye ikinci yıl bolganda zeket bu orozodan burada farz oldu. Nege? Zeketin oğlu ödü mani. Bizden asıl Kırgızstan mamleketibizde sotsialдык маселени чече албай, акча жок, бюджеттен акча бере албай атабыз, жөлөкүндөр ылдый болуп атат, пенсия басуулар начар болуп атат. Негизи бул маселени биз эгер ислам менен жашап, исламга көңүл бура турган болсок, Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам бул маселелерди жанагы жакынчылык деген маселени 15 күн мурда эле чечип койгон. Бизде байлар өтө көп. Кыргызстанда өтө көп байлар. Бишкекте айтканда Тамса деле байлар. Эгер ошолор зекет менен үшүрүп бере турган болсочу, жакынчылыктын жириси калбай калат бизде Табаста. Эч бир адам муктаж болбойт. Болбойт. Анткени Пайгамбар бизге ушул нерсени бизге ачык айтып койгон. Чоң ачы рахмат болсун, Кудайым бейиши кылсын. Ошол устазыбыз айткандай, зекеттин ушунчалык орду бар. Зекет фарз болуп туруп, зекетин бербеген адам үйүнө кирип эле коюп жетип чыгып 70 берип коюш керек деген бир сөз бар. Бирок биз светтик мамлекетте жашап атабыз. Мыйзамдуу мамлекетте жашап атабыз. Бирөөнүн ордуна кирсек, өмүрдө чаап өтүп атабыз. Бирок зекеттин орду ушунчалык күчтүү, мажбурлап болсо да алып туруп 70 жашарга бере турган орду бар да. Биз мажбурлап албайбыз. Бирок түшүнгөн адамдар бул өтө маанилүү сөз.
Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hadisinde aytkanday, mal mülküңөрдү зекет менен сактагыла. Азыр не көп? Оору көп. Илгери койдо бир котур деген оору бар болчу. Азыр койдун оорусу көбөйдү. Неге? Мунун баардыгы ошол зекетти бербегендиктен. Зекетти бербегендиктен. Зекетти бербейбиз, койдун оорусу көбөйдү. Уйдун оорусу көбөйдү. Карчыгы тийип кетти, жырып кетти, агысып кетти, ташмак кетти. Мунун баардыгы зекет бербегендиктен. Эгерде кимде-ким ошол коросуна койдун зекетин өз убагында берип турган болсо, ошол коросуна койдун мейли коросуна болсун, мейли таганы болсун, мейли жайда болсун, Кудай Таала өзү мойнуна келтире алып мен сактап берем. А биз зекетти бербейбиз, эч ким сактабайт. Карчыгып тытып кетип атканы, суу агысып кетип атканы, таш кулап талкалап кетип атканы, машина аралап төөлүп өтүп кетип атканы, муну баардыгы бар эле. Неге? Зекетти биз өз убагында бербейбиз. Аллах Таала Кур'анда Тоба сүресinin 103. ayetinde mınday da ayet. Ey Muhammed Aleyhisselam, Hud min amvalihim. Ey Muhammed Aleyhisselam, Allah'ın baylardın mal dünyasından, baylardın mal mülkünden değil, zeketi al dedi. Hud min amvalihim sadakatan. Ey Muhammed Aleyhisselam, Allah baylardın mal mülkünden, çöndürdü, biznesteki, yanında çok hangisinde az aksa menden ayetler yok koyuyor, Allah'ın. Oşolardan mal dünyasından de zeketi al dedi. Tutahhirhum ve tuzakihim biha. Sen ошол зекет аркылуу аларды тазартасың дейт, анын жакшылыктарын арттырасың. Демек, зекет аркылуу соодаң да тазалат экен, малың да тазалат экен. Зекет аркылуу соодаңа жакшылыктар келет экен, малыңа да жакшылыктар келет экен. Береке болот экен. Эгер муну кылбасаң, анда жакшылык да жок болот, береке да жок болот. Демек, урматтуу мусулман туугандар, бизде мажбурлоо жок, жүрөгүндө ыйман бар адамдар өзүнө зекеттен берип койсо, бул өзүнүн жүрөгүндө ыйманга жараша маселе. Yedinci ayette de Zariyat Suresi'nin 19. ayetinde mıda deyip وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Ey Muhammed Aleyhisselam وَفِي أَمْوَالِهِمْ Cenab-ı baylarının mal mülkünde, baylarının mal dünyasında hakkı saili sorağın adam, Cenab-ı mal mülkünün acıran adamın akısı, lüşü var. Demek şeriatta kim bayda eseplenseç ama çöndürün akça, magazinin ayağının ortadan akça, Cenab-ı үйünde turgan üşü berбей аткан, зыкым болуп, сагым болуп бербей аткан үшүнүн могу янда мал дүнүйөсүн ажыраган жана сорамчы тилепчи кылган адамдын акысы үлүшү бар. Аны бериш сенин мойнуңдагы парзы, милдет. Беш керек. Эгер берсең, анда Кудайдын ыраазылыгын тапкан болуп эсептелесиң. Анан урматтуу мусулман туугандар, көптөр суроо берет. Ушу суроого жооп берет. Kaçta bir 12-13 yıl olmadan meclis asılmadan. Cıldırı жооп бересиң, cıldırı şu soru geliyor. Zeketli kim görsek olur diye. Meclis kapar görsek olur. Süvetleri görsek olur. Namıskasına bir görsek olur. Sırrına bir görsek olur dedi. Ayağı soru veriliyor. Meclis'te bergende olmaydı. Namıskasına dönüyordu, olmaydı. Süvetin dönüyordu, olmaydı. Hani özünün bücreti olmayınca günlük sarafına söyleyeyim. Meclis'te zeketli bergende olmaydı. Şeriatta zekettin baratırman ordu var. Allah kaçın deyin Allah Teala Kur'an'da İnnemâ sadakâte lil fukara. Albitte bu sadakalar, sadaka degenden maksat zeketler kimge ulaşken? Birinci lil fukara, kereyi berişken. İkinci, ol masakin, miskinlerge, beşkelerine beşken. Üçüncü, ol amilin aleyha, oşol zeket menen üşürdü çoğultup, zeket çoğultup adamdı, oşol çoğultkan jarlaşan senin o meynetin, akın dep dese olur. Bu üçüncü. Dördüncü, ofir rifo, Musulman kullarda boşalıyorlar. Musulman bölümün aslında kul. 30 gün geçecek şu kulluktan boşalalım diye koca oynayıp olur. 30 gün verirsin, zeketini de kulluktan boşaltma, yerkesin bu, 4 tane bu olan, yaşayıp edip bu. Oşun olan besi olur. Beşinci, ol galimine, karzda adam. Böyle karz, zeketini verirsin, üşürünü verirsin, karzından mutlu oldu. Besi olur. Anan altıncı, ofisabiliğinden Allah yolunda var. Önce ummatlı Müslüman bir tolanda Allah yolunda gelmesi, şol açık havalatıp, yolda uğratıp, mal dünyasını hazırlayıp kalan adamlar. Mal dünyasını tonat olanlar, urdat olanlar, hazırlayıp kalanlar, kolunda çok hoşunda yalanlar kadar bayağı zeketler dilesi olarak sevgilisi o İbn-i Sabil Musab adamlar besi oldu. Musab. Gözü Musab. Bölük memleketten gelken bay oldu dedi Musab. Musab adamlar yol bilen kulu var. Yoldan samağa çıkma var dedim. Zeket düşüp bir de sadakanın besi olur. Anam urmatı Müslüman bir tuğanda bundan çıkar. Bu hayatta Allah Teala'nın aytkan söylüyor. Bundan çıkar. Özünün Rabbinin bir tuğanına zeket düşürdüğü besi olur eğer muhtaç olur. Özünün Rabbinin bir tuğanına besi olur.
Eşmat менен Ташмат bir туган, атасы да энеси да bir. Ташмат байдагы, Eşmat кедей. Ошого зекетин берсең болот, үшүрүн берсең болот, биде садаканы берсең болот. Bir туганга берсе болот. Экинчи, bir туганын баласына берсе болот эгер муктаж болсо. Үчүнчү, өзүңдүн эже карындаштарыңа берсең болот. Bir туган эже карындаштарга ошолордун балдар кыздар кедей болсо, ошого берсең болот. Төртүнчү, тайке тагаларга, тайжелер дагы кедей болсо, ошолорго зекет үшүн бите садаканы берсе болот. Эми зекетти кимдерге бергенге болбойт. Болбойт. Биринчи, өзүнүн ата-энесине бергенге болбойт. Өзүнүн родной атасына, энесине бергенге болбойт. Экинчи, өзүнүн чоң ата, чоң энесине бергенге болбойт зекет менен үшүрдү. Үчүнчү, өзүнүн баласына, козаган болсо, белинен жаралган балага бергенге болбойт. Муктаж эмес, тобор жалап калса да бергенге болбойт. Төртүнчү, өзүнүн балаларын неберелерине бергенге болбойт. Бешинчи, кызына, кызынын жээндерине бергенге болбойт. Алтынчы, бай кишилерге бергенге болбойт. Байларга. Жетинчи, мусулман эместерге бергенге болбойт. Зекет, үшүн, бите садака бир гана мусулман адамга берилет. Мусулман эместерге бергенге болбойт. Баптист, христиан, Будда, Суддаларга бергенге болбойт. Аларга жөнөкөй садаканы берсе болот. Анан сегизинчиси, аял күйөө бирине бергенге болбойт. Бизде бишек ошондой байлар көп экен. Күйөөсүнүн мал-мүлкү өзүнчө экен, аял мал-мүлкү өзүнчө экен. Köyözü özünce biznes kılarken, ayağını özünce biznes kılarken. Birbirine değişmeyken. Yok bir nikahda duruyor. Ama zeket çıkarırken ayağını köyözüne verip, köyözü ayağını vergen olmuyor. Çoğusun ağızlarına beşken. Ama bay kişiler gelene vergen olmuyor, baylardan ne beşken, baylardan belek beşken, hadiye beşken. Mal, tövdür, uydan, toposto, koydu, yetkiden, cılkıdan verildi. Toğ yumruklardan verildi. Emizde tövcük, tövlenin aytları var. Uy. Kimdin korosundagı uyu, karaştı uylar, 30'ga jetse zeket paz bolot. 30'ga jetpese zeket paz bolbойт. 29, 28, 27'ge berildi. Kaçan ошол uyu, torpaklarga birlikte 30 sanға жеткенден зекет сизге паз болот. Kimdin uyu 30'ga jetse, 2 yaştan 3 yaşına qaragan bir torpak beriş paz. Kimdin uyunun sаны 40'ga жеткен болсо, 3 yaşga tolup 4 yaşga qaragan bir uyu beriş paz. Kimdin uyu 60'ga жеткен болсо, anda 2 yaşga tolgan, 2 yaşga tolup 3 yaşga qaragan 2 torpak beriş moynundağı paz. Demek urmatlı Müslüman mütümanlar 30 uyuga çeyinkilerge berilmeydi. Kimdiki 30 uyuga jetse, ana zeket berişti. Bunu uydu koydu. Kimdin koyu koroğlu 40 koyga jetse, oşol adamga zeket beriş, bir koy zeket berişi paz. 40 koydan 120 koyga çeyin, bir koy beriliyor, жылda. Koymuş 100'e, 120'ye jetken yok. 120'dan öyle düşüp yok. Oldu. Oşoğa жылda bir koyda veriyoruz. Bir yıl oldu bir koy veriyoruz. Demek 40 koydan 120'ye çeyin, bir koy beriliyor. Oşoğa koyu 120 bir jetse, 2 koy verecek. 200'e çeyin. Oşol koyunun sani 201'ge жетті, 3 koy veredi. 399'ga çeyin. Kimdin borosundan malı 400'ge jetse, 400'ge 4 koy veredi. Demek 400'den aşkanayın urmatlı Müslüman mütümanlar. Mesela Eşmat'ın 1000 koyu var. Kaça koy veriş gerek? 10 koy veriş gerek. Ankeni her bir cüzüne bir de koy veriş gerek. 399'ga çeyin 3'e de koy veredi. Adam 400'ge jetti, oldu. Her bir cüzüne bir koydan verebilirsin. 800 koy olsa 8 koy veresin, 600 koy olsa 6 koy veresin, 500 koy olsa 5 koy veresin. Kanday koy veresin? Çok emez, kiçin emez, ağır emez, semiz emez, orta çarba maldı beriş gerek. Densoluğu jakşı maldı beriş gerek. Köp meyni, tuvalmagan, emçek yok koylardı bergenge olmaz. Bizde oşan hep zakaz kılады. Ey balam, sen zeket bergen жатасың, ана зекетти берип атканда, анагы көкмө койду берип жоготчу зекетти менен ошо жогот. Ошо көкмө койду берсең, көкмө деле сол аласың кийин. Ак мээ сол ала албайсың эч. Анан урматтуу мусулман mütümanдар, зекетте 2 нерсе шарт. Биринчи, шурбета нияту вактар адай асли. Ошол малды, зекетти малды 40 кой болду да, бир койду зекетти берип атканда, анан Koroğlu koydu, noğulmandı zeketke verip de acıratıp boyundan cip bayıp da şu koydu verip de atkanda
niyet kılış şart. Namazda niyet kanday şart olsa, zekat berip atkanda da, müşrik berip atkanda da oşo niyet moyundagı farsı. Niyeti yok, zekat bergenge bolboyt. Zekat da niyet farz ekeni biz unutmaşımız gerek. Ana hormatly musulman bitoğanlar, жылқының zeketi kanday degende, жылқы misalı 10 beyimiz var. 10 bey. 10 beyin arasında bir aygır var. Жылқыda bir şart var, жылқының beylerinin arasında. Sözsüz aygır bolş керек. Jalan urgaçı beylerdi toğu aydap görüp, arasına aygır koşmasa, anda oşo жылқылардын beylerinin bardığına zekat verilir. Ankeni köyü yok, kulun yok. Degen manide. Oşon üçün жылқыға zekat beriş üçün sözsüz türde жылқылардын beylerinin arasında aygır boluşu şart. Aygır yok, beyler jayымен толы жүрө турган болсо 7 ай 8 ай. Ал бейлерге zekat бергенге болбойт. Aygır болушу şart. Erkek менен ургачы аралашып жүрүшү шарт. Ana kандай kılıp veresin degende 10 beyin bolsa 10 beyinin her birine birden dinar veresin. Dinar degen bu tıpkızıl altın. Ama biz bayağı gram aylandırganda 4,175 gram altın болады. Bunu son aylandırsak 6.375 son olur. Her bir жылдың başına 6.375 sondan beri veresiz. Eğer bir dinardan verem deseniz. Yok, bir dinardan vermek deseniz anda her bir beyinizin bağısı nisopka jetse. Nisop degen şariatта ölçüm kılıp koydu. Senin janağı soğudanдағы акчаң, senin қолыңдағы мал мүлкің, janağı айланып алған акчаң, байлығың ушул nisopka jetse. Nisop degени 20 misqol altın. 20 misqol altınды gram aylandырсакчы, бул 87 gram altın болот. 87 gram altın bıyıl 2020 yılı köylüsü 87 gram altındı bıyıl 2680 sonuna boldu. 1 gramın altın bazı bıyıl. Köylüsü 234.446 son boldu. Kimdir soğudasında biznesinde 234.446 sonundan aşık akça aylanmasa biznesler. Oşul adamga altın menen zekat beriş boyunda farz. Eğer altın menen beremdep niyet kılıp, bирок дүкөнүңдөгү акча 234.446 сомго жетпесе, анда сага zekat beriş boyunda farz эмес деп эсептелет. Бирок аалымдар айтат. Altın menen бергенден көрө, күмүш менен бергенин жакшыраак. Неге? Күмүштө азыраак акча талап кылгандыгы, анан кереген балдарга көбүрөөк акча берилет. Бул кадак пайда. Eğer de sizin her bir beyinizin akçası 234.446 somga jetip aşa turgan bolsa, anda her bir жылкынын başına nisopka jetip aşa turgan bolsa, her bir жылкынын başına oşol misalı bir жылкынын baası bir 300 ming bolsa, 300 mingni 10 bölse 30 ming bolot, 30 mingni 4 bölse kança bolot? 7500 som bolot, ha? 7500 som mu? 7500 som zekat beriş bir жылкыга boynunuzdağı farzınız boluysa eseptelir. Oşanda 10 жылкыга 70 ming akça berip koyasız. Eğer her birinin nisobu, her bir жылкынын baası, yani şariat talep kılgan 234.446 som nisopka jetse. Eğer de sizin жылкыңыз, beylerinizin bardығы 100 mingni kere ola turgan bolsa, 10. Anda жалпылай bağlap görürsüz. 100 mingden satkanda 10'da kança olur? 1 milyon olur. Oşa 1 milyonluk 10'dan 4'ten birim veresiz. Жалпылай aytkanda 40'tan birim bergende 1 milyonluk 10 bölseniz kança olur? 100 ming olur. 100 mingni 4 bölç kança olur? 25 ming olur. Oşa 10 жылкыңызга 25 ming zekat beriş sizdin boynunuzdağı farzınız eseptelir. Bu жылкынын nisobu. Endi zekattın özünün şartları var. Oşol жылкыдан бересизби, уйдан бересизби, койдон бересизби, жолу соодадағы акчадан бересизби? 1 жыл болушу шарт. 1 жыл айданыш керек. 1 жыл пайдасын бериш керек сизге. Анан экинчи шарты жылдын көбүрөөгүн талаадан отуш керек. Уюм болсун, жылкын болсун, койун болсун, топозун болсун, эчким болсун, жылдын көбүрөөгүн талаадан отуш керек. Эгерде жылдын көбүрөөгүн үйдө болуп туруп, жылдын азыраагын талаада отуп турган болсо, ал малдын кайсы түрү болсо дагы зекет бербей окуса болот. Misali bir yılda 360 gün var. Oşo 360 günün 190 günün talada olup 170 günün kolda kalmasa oğa zekat bergenge bolot. Eğer de bunun teskerisi 190 gün uyda çöp salıp, Novya salasını, çöp salasını cem veresizbi,
190 gün üylü olup, 170 gün tamam olup getirген olsa, oşo maldın kayсы biri olsa dagı siz zeket berбейсиз. Анткени сизде чаң көп болот. İslam dini ушундай акыйкат дин, адилеттүү дин. Баардыгын ордуна коюп койгон. Мына урматтуу мусулман туугандар, кээ бир адамдар бизге суроо берип турат. Лидер таксы 4-5 айдан бери жаңгыр жаап албайт. Ана молдолор айтып калат, зекет үшүн бербесең жаңгыр жаабайт экен, Кудай таала тагырып калат экен деген сөздөрдү айтып атат. Эми тагырдан бербейт, бирок Пайгамбарыбыз хадисте айтат. Деп айтат, кайсы бир кол зекеттерин беришпесе, аларга аспандан жаңгыр берилбейт деген Пайгамбар хадис бар. Мына карап көрсөк, биздин Кыргызстанга 5 айдан бери куракчылык болуп калды. Көчөлөргө барсаң, чаң бала кездеги монда чаң айланып калды. Ошо чаңытып трактордун ойносо болду, топурак. Неге? Мунун баардыгы зекет бербегендиктен келип чыгып атат. Үшүрдү бербегендиктен келип чыгып атат. Эгерде зекет үшүрдү берсекчи, бизге ойлогондой жаңгыр жаат. Биз каалагандай жаңгыр жаат. Кудайдын казынасы өтө экен. А биз зекет үшүрдү бербейбиз. Жаңгыр жаабайт, куракчылык болуп кетти. 4 айдан 5 ай болуп жаңгыр жаабайт. Мунун кесепети үшүр менен зекетти бербегендиктен келип чыгып атат. Ошон үчүн урматтуу мусулман туугандар, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам хадисте айтат: "Мал мүлкүңөрдү зекет менен коргоогула. Оору адамдар болсо садака менен шифа тапкыла, келе турган кырсык балелерге дуа менен каршылык кылгыла" дейт. Анан урматтуу мусулман туугандар, эгерде биз зекет үшүрдү бере турган болсок, жакырчылык деген маселени оңой эле чечип коебуз. Сасыяттык маселени биз оңой эле чечип коебуз. Бул ислам дининде чечилип койгон, бизге Пайгамбар бул 15 күн мурда бизге айтып, баардыгын түшүндүрүп айтып кеткен. Биз ошого көңүл бурбайбыз. Жүрөгүбүздө иманыбыз бар, бирок зекетке келгенде сарам болуп калабыз, үшүргө келгенде сарам болуп калабыз. 10 тонна алдыңбы? Үшүрдө 10 тонна алдыңбы? Ошо 10 тонна новияга 10 кап үшүр бериш мойнубуздагы парзыбыз. Өзү үшүр деген ашара деген сөздөн чыккан. Үшүр деген 10дон бiri деген түшүндүрөт. Туура, эгерде биз үшүрдү новиядан үшүр бере турган болсок, 10дон бiri бере турган болсок, 1 тоннага 2 кап новия бериш керек. А biz урматтуу мусулман туугандар, сууга налог төлөп, сууду сатып алгандыгыбыз үчүн биз 10дон 1 эмес, 20дан 1 беребиз. Мейли будай болсун, мейли картошка болсун, мейли арпа болсун, мейли будай болсун, мейли новия болсун, сууга налог төлөйбүз, сууду сатып алабыз. Ошон үчүн 10дон 1 бербейбиз, 20дан 1 беребиз. Эгерде 1 тоннага 20дан 1 бере турган болсок, 1 эле кап беребиз. Бизге муфтияттан, казиятка ошондой фатва буйруктар керек. Ошон үчүн биз баардыгы сууга налог төлөшөт, сууду сатып алат. Ошон үчүн 20дан 1 беребиз. 1 тоннага 1 кап новия бериш керек. Эми 10 тонна алсаңчы, 10 тонна алсаң, 10 капты беришиң керек. 10 капты. 10 каптын калтырап, тинтирип отуруп, жаган көрүп отуруп, акчаны тиктеп карап отуруп, 2 кабын беребиз. 8 кабын бербей коебуз. Анан жаңгыр жайбыз. Жабайт. Ошон үчүн урматтуу мусулман туугандар, сарандык кылбай, эч кандай тияк-тияка көңүл бурбай, үшүрдү бере турган болсокчу, эмдиги жылы новиян сен ойлогонуңдан жакшы болот. Элдики курттап, элдики котур болбосо сен новиян күч болот. Үшүрдү өз убагында берип кой, болду сарандык кылма. 10 капты көздү жумдагы бекер көптү келмен айтып, бер, тагып. Жумадан укту менен бере алмайт деди, тагып, бер. Анан урматтуу мусулман туугандар, бизде Талас областындачы 5 медресе бар. Бакаята медресеси, ал жерде балдар Куран жаттап атат. Бакаята району Ак-Үй айылында дагы медресе бар, ал жерде де балдар Куран жаттап атат. Тарас районунда Куман айылында медресе бар, Талас шаарында Четилдер медресеси бар, Манаста Үлкачы медресеси бар, 5 медресе бар. Барып мүдүрлөр менен сүйлөшөмчү, проблемаларды эшектин башында чоң. Неге? Мына 10 жыл мурун Халид Юсуф деген 2 түрк Талас Алим Абдуллах Кумактан медресеге келип сабак берген. Анан ошо экөө келип башын чайкап кетишкен. Силерде зекет менен иши болуп кетти, үшүр менен иши болуп кетти. Силердин акыбалыңар оор экен деп. Бизде Түркияда медреселер аябай бай деп. Бир эле медресе, бир эле бай, бир расходун өзү эле төлөп коет дейт. Кармап алган дейт. Мисалы уландарсы Кумакта медресе кармап койгон болду. Менде таксы мен гана амчы болот. Канча мугалимдер айтып берет. Мә, себеби мә, тамагашым мә, ал мә. Болду. Эгерде мен уландарсы таштап туруп, тиги бер жака кетип калсам, тартып кеткен. Сен эртеге эмес экенсиң дегенчи. Мага сөз бербедиң менен, мен эле каржылайын дебедиң менен деп.
Biz ошол деңгээлге жетей албайбыз. Biz Türklerden de kem bay emesmiz. Kedi emesmiz. Bay emesmiz. Bırak zeket benim düşünüp yer almaya tarız. Mına, ben özüm bile bedersem alıp koyup sorup edekte. 300 tütün bola durman olsa çık. Sarangı kılıp bitingini sıksan da her biri 300 tütün. Bir ele kaptan novaya çıkarıp bederse görse 300 kap novaya gelir. Anı satsan aynen milyonlar üst böyle. Bir ele kaptan beri geldi. Sen 5 turnu alatasın, 4 kanun böyle koysun. Başka jaka beri ver. Mına kölükeli misal getirgen. Bizde 5 medrese var. Uşun yerdeki Talas Oblası'ndan baylar 5 medresenin kamsı kalmaydı, açıklar ekan. Duk çok oladı baylar. Altın kazık. Allah razı olsun. Men birew dünyasında göz atmayın. Zeket berip atkandı, sara kılıp atkandı men bilmeyim. Biroq misal getirip atar. Altın kazık, ekonom, miray, dagı 5 medresenin biri olsa en bay ошол медреселер болмок. Karşılak koysa zeketine çıkarsın çık. Zeket bile bak koyma. Alanda problemi çok olur. Ama muhallerin ayrılmaz medresede. O da 2 so'm, ağa da jetpeydi. 5 so'm ayrıladi. Kasıptarsın 5 so'm aladi medresede. Ama uşun kartadan o'sha yerga baylab qo'yib, savab qo'y dedi. Beribdi. Kasıp etdi. Allah ne kerak ekan. Baylar kamsız qilish kerak. Zeketden chiqarsa da kamsız qilish kerak. Ankeni ошол зекеттин баратыган жер ошол медреседе окуп аткан балдардыкы. 5 медресе бар. Жашта калдыр байлар көңүл буруп коюп аткан болсо, ошол медреседе окуган балдар кенен ичип, кенен жеп, кенен жылуулукта турушат. Светти эконом деп өстүп аякчылар. Эртең менен саат 11-де үчүн, кечки саат 4-те парвата менен күзөт. Ага чейин калтырып кетирип, чемни кийип ана сабак окушат. Байлар болсо кофе ичип, жылуу жерде байлачат, турушат отурат. Мисалы ачык айтканда, жаман көрсө жаман көрсүн. Бирок кыяматтын айтышы мүмкүн, менде таксыр. Ошону айтканым көрөчү, менин кымбаттын чеке бир узун зекетин бермеген элем. Мынтип айтпаса болбой калат бизде кыргыздарга. Таластарга айтпаса түшүнбөйт. Бирок бул нерсе чындык нерсе. Аябай ачуу, жаман окуң келбейт менин сөзүмдө. Бирок ахиретте мага толук түшүндү. Ошондо уруп болсо да мен зекетин алып алсам, мен бүгүн кыйналбайт элем, могу азапка душар болбойт элем. Жүзүм жарым болот деп айтышмын. Бұл чындық нәрсе. Ошон үчүн урматтуу мусулман тургандар зекеттерди берейли, үшүлөрдү берейли, анан короңдо 100 койду карап мас болгондор бар. Айдаган машинасын карап мас болгондор бар. Акчасын, долларын сетке салып коюп, ошо мас болуп кумардангандар бар. Мен айтар элем, короодо коюңду 1000 жолу карасаң да, сеттеги миллион долларын 1000 жолу карасаң да, сен байлан эмес. Адамдын байлары үчөө элек. Демекчи, жеп аткан тамагың Косака түштүмү? Ошол сенин байларың экен. Мына кийип аткан кийимиңди эскирттиңби, жырттыңбы? Ушул байлык сеники экен. Анан берген садакаң, берген зекетиң, ошол байлык сенин байларың деп атат. Биякта кумардан карап турган, жана сетте турган, арада карбатып керейген кемандарга бербеген акчаңчы, сен өлүп калгандан кийин артыңдагы мурас болордун дүйнөсү болуп калат экен. Балдарын, кыздарын, келиндерин жакшы чыкса, жашына кагып бөлүп алат. Сен өлүп калгандан кийин балдарын, кыздарын жакшы чыкпасачы, ошо дүйнөдө сеттеги колодо малдар талашып, бири-бири соттошуп, бир тугандыктан кетип калган үйлөр бар. Көрсө ар бир малдын душманы экен. Коюң да душман, уюң да душман, жылкың да душман, эгер зекетин бербесең. Бул дүйнөдө зекетин бербесең, ээсин түш жерге жатса деп кыямат күнү түп түш жерге жатасың дейт. Ар бир коюңдун туягын кып-кызыл чокко кызылдырып туруп, анан ар бир кой сен үстүңө тебелеп өтөт. Ошондо бакырып кыйналып ушунча азап чеккенде койлордун өзү айтат экен. Сен менден зекет бербей койдуң, менен сен тебелегениң мажбурмун дейт. Коюңдагы, уюңдагы жылкың ошону тебелет дейт. Акчаң, дүйнөң, алтыныңа зекет бербесең, аларды ызык чокко кып-кызыл кылып туруп, адамдын жамашы менен чекесине тамак кылып басылат. Көрсө өзүңдүн дүйнөң зекет түшүрүп бербесең, сага душман экенин чыгып. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله